office equality directions can directives kiri MCs na staff kuraba we conduct itaria tuina kevande tu ya Kenya na itari muri yoyoriku directive imwe tunitite ni ati atureke kuza tuina michemanio outside the assembly yengetuitanya public participation kana wita kutangamana na antu nara tuita kuboria maoni yo ya sheria mukathe yetu ndigero yetu Kenya president yetu mukathe Uhuru Kenyatta na retire directives tariki 15 chia mweri yu kuri Sunday na ambani na limiti public meetings kana gatherings na nya batu ture assembly itone ndivyo yake tuthingatire mandu yau kuma assembly ngitine askari betu bara ngitini tubaurite masks ira chawikira kanyo na minyuru na tuina itu provide tekinya antu akuthamba njara ituri tekinya sanitizers kana ndawa ira cia kuthamba njara na twashika kuma ngitine mwanko ofisi cionthe ndene assembly kinya nara chamber nara tutonya itwikirite into bibyonthe okenda byomba utetheria kwiria murimo yu ageni barabe ya assembly ituku limit members of the public babe ya nara ngalari kuthikiri ora tukuwa nango kethirwa ni aeni bara tutumba kwa avoid lakini members of the public para tumba kwa rena voto abamenyethia situation ore assembly ituite for a while ibatwe kanya kenda tumba kuona ura murimo yo tuma kuendelea na ito kuendelea na ngui yetu kiri mbunge mwankarira tukona kwina maana ya kukinya rutha no ntutu ina ngui nyingi muno tukwenda kuika kandu tutia tuikurita na ngwetekia itara kinya twa consult na MCs kenda kuona kithe kinya ko kerutha pa join family cio na kinya Kenyans bangi na aramushi na ya kinya itari mo kenda kinya to staff betu bonde rutha ora president wire